dro eto. Rwy'n cyn yr egwyl, welon ni'r dysgwyr yn rhannu mewn I grwpiau. Felly pwy oedd yn gwneud beth? Wel, oedd Wyn a Lucy Jones yn gwneud bulletin newyddion, news. Mi oedd Dai ac Alex yn gwneud bulletin chwaraeon ar Tywydd. Ac mi oedd Bob a Lisa Rogers a Lucy Owen yn gwneud hysbyseb yn advert. Reit te, felly oedd hyn yn ffordd braf hwyliog o orffen y cwrs, ond hefyd yn gyfle iddyn nhw ddefnyddio I iaith yn greadigol. It gave them an opportunity to use their Welsh in a very creative way, yn doedd? A dysgu oddi wrth ei gilydd and to learn from each other. Ac ella, newch chi ddysgu gair newydd yn ystod yr eitem yma. Y gair Cymraeg am squirrel, falle. Gwywer, gwywer, gwywer. Okay, so then I say mae Abertawe newydd sgorio un gol. And then I go Alex. Ysgrifennu fi Dai. Dwi'n clywed rhywbeth mae Bluebirds newydd sgorio yn 2 gol ar 1 munud. Mae'n wych. You do something naughty on the board. Yeah, okay. Yn anffodus. Tynnodd lun bront, painted a drew a dirty picture. Tynnodd, like tynnu llun is to draw, yeah? Tynnodd lun bront. Yeah, bront. Dirty. Ar y bwrdd gwyn. That's a good word, brunt. Yn y gogledd, in North Wales, brunt means cruel. Oh, paid o bod yn brunt, don't be cruel, but in South Wales, dirty. Ar y bwrdd gwyn. Yn y team talk? Yn Yn y sesiwn, yn y... planning session? Yn y sesiwn... Paratoi. Hyfforddi? Neu sesiwn baratoi, yeah. Squirrel shampoo. So we're going to set it off. So Os ti eisiau dweud, is your life boring? Ydych bywyd chi'n ddiflas? that's it. Domestic problems. Problemau cartref? Mewn trafferthion? Oh, now. Trafferthion? Trafferth? I think we're going to say, you need squirrel shampoo. Dych chi angen? One wash, just one wash. Dych chi angen shampoo gwywer? Chi'n angen. Angen gwallt newydd. Shampooed. Cyn. Do we do the kin? Cyn ar y wedyn. Cyn. Bong. Dong. Ar y wedyn. Our wedding. Hapus iawn. So what are you two going to do then? Are you going to be just like, we're going to be sitting there, I'm going to have a tash on. We need to set it up so it's like, I don't know, we're sitting around a table like a kitchen. Yeah. We're going to have time to do something like that. Or we should get maybe the knives and forks out like we're eating. Like. Oh, yeah. Get more props. More props. An accident when she turned him into a dwarf. But nobody's really noticed. Because it's not that much difference anyway. Oh, can you hear? Yeah. Oh, yes. Typical. What would you use? Beth ydy'r context? Rhaid fi glywed beth ydy'r... Because Wales have lost to New Zealand. No, literally say, dim newid na felly. No Right, okay. Dim newid da. Oh, mor agos. I put more. Mor agos. So close, yeah. And then I'll do, and just go, and lastly, Alex for the weather. And finally, Ac yn ola. ac yn ola. And I'll do that, ac yn ola. Mae Alex. Dyma Alex. Yeah. Gyda ragolagan y tywydd. Gyda'r tywydd. Ragolagon y tywydd. Gyda'r Did you with your ragolagon? Mae ragolagan's all over the place, I tell you. tywydd. Alex. Lisa Rogers was relaxing in the team's hot tub. Okay, da iawn, right. So,
yma, Lisa Rogers was, so you have to say roedd Lisa Rogers. Yeah. Yn beth ydi relax, ti'n gwybod? Ymlach. Da iawn, ymlacio. Yn ymlacio. Ymlacio. CIO. Yn... Beth ydi hot tub? Twba? Twba twym. Twba twym. Neu, falle bod yn well for the comedy thing. Yn hot tub, mae'n well, dwi'n meddwl. Because then it won't get lost in translation. Yn hot tub. So, Hot tub pwy? Team Cymru. Team Cymru. And so what can we say then? So she was able to take his place. Okay, right. Felly, Is this a new sentence now? Yeah. no, therefore, so Okay. felly ar wahân. Took his place. Literally say, cymerodd hi ei le, so cymerodd. I know, well, that's the thing, isn't it? Do I look... Oh, sôn am suaf. What do you say he is? Mae hi? Mae diflas. Oh, sorry, look. Diflas, diflas, dyma. Join us after the break for the So beth ydi comeback? Beth ydi Dod nôl. Deryn nôl. Dewch nôl. Dewch nôl. Oh. A beth ydi break interval, ti'n cofio? Egwyl. Ie. Ar ôl Ar ôl yr egwyl. Lisa Rogers yn ymlacio yn hot tub. Ar ôl yr egwyl Cymerodd hi a'i le yn y tîm. I clywed y chwaraeon ar y tywydd. Ie, perffaith. And then we have to all together go, shampoo the wooer. Shampoo the word. Change your life. Bydd siampw gwywer yn newid Newid, change. Newid. eich bywyd. Eich bywyd. Shampoo. You do that bit, Luce. Gwywer Do that bit. Gwywer. yn newid Yn newid. Mae'n mynd, leave that on there, leave that on there. Bywyd. Do you like how I spelled bywyd there? Mynd yn mynd yn Mae'n mynd yn Lunge. Yeah. Change your life. No, I think what we should do, we should just all turn to the camera in a really cheesy way and say something like shampoo the wooer, like the final thing, and then I should just go... Like I fancy my wife again. Yeah. Okay. Y sgôr ddiweddaraf heddiw yng Nghaerdydd yn y Stadiwm y Millennium, mae tîm Gymru yn ennill o hyn y bryd yn erbyn y Crysau Dion o 36-0. Newyddion dda, Alex. Diolch. Nawr, mae'n amser. Sorry, and then do I have to say this? A draw at Alex yn y... Am y tywydd. If you want. A nawr, draw at Alex am y tywydd. A nawr... Over to Alex for the weather. A nawr... A draw... Just a nawr, draw at Alex over to Alex. Thank you. Draw at Alex am y tywydd. Perffaith. Alex. Diolch. Mae tywydd yn y gogledd o Gymru. Mae hi'n bwrw glaw a wyntog. Dau. Diolch. Nawr, pêl-droed, a mae Abertawe yn chwarae Caerdydd yn y Stadiwm Liberty. A mae Abertawe newydd sgorio un gôl. Alex. Dau. Nawr, mae'n amser ragoligan yn tywydd o dde o Cymru. Mae hi'n bwrw glaw a wyntog. O, ysgysolwch fi dau. Dwi'n clywed rhywbeth, mae Bluebirds newydd sgorio 2 gôl a 1 munud.
Dau. Okay. It'll run and run. Shall I get my hat on? Just get your hat on. Yeah, Get your hat on. Get the hat. Where's the hat, Don? Down there. Just pwrs mewn llaff erth. Maen nhw wir yn taflu hynna'n mewn i'r peth yn dydyn. They throw themselves in wholeheartedly yn dydyn. Dyna oedd y peth gwych am y criw yma. Oedden nhw'n defnyddio eu holl egni i brwdfrydedd a'i calon i wneud popeth yn wych. Os dim rhaid i chi ddefnyddio dim egni rwan, eisteddwch ac ymlaciwch a dewch nôl ar ôl yr egwyl pan fydd y criw yn perfformio eitemau newyddion ffug. Bydd yn ddoniol iawn.